يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ارفع الباب يا الله افتح الباب يا الله يا كافي يا فتاح يا مفتح فتح وصيب فجنبي يا مسلم بقى ومقبل سيغيومي سمع فقران رسلنا يا الله هيك نمينا إمانك سبرنا Linain karo kami sumamay namin mga amami sampurna sa iyong butoy sa mga amami ya Allah iyong buto si Ismail ya Arhamar Rahimin mapapadala mo sa kanya na kapulan yan ya Allah lekan na namin na inalang ka kubur-kuburnya ya Allah inaukan nami ya masaling kagawa magkalimu makikina mananya sumibuk ya Allah inaukan nami ya masaling kagawa magkalimu Subur ya pada pusat pada surga ya Allah Rikat nami berdoa subur ya pada pusat pada surga ya Allah dan nami masari bagawa makalimu yang kaya katimu ya Allah lagi dia katimu wa surga ya Allah ipagpadami sumay nami ipagpadami sumanga mami ipagpadami sumanga tumanay kami ya Allah ipagpadami sumanga ginawayami kadanda umat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi menerima bagian kaya pengajian selagi rupiah terima pengajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar al aziz ya ghaffar ya أرحم الراحمين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين